Nibulisa nonke ihlobo zami ezinhle ngegama lenkosi uJesu Kristu. Kuseyisikhathi sethu sokudibana esifundweni ngalo isabatha likaThixo elibusisekileyo. Ngaphambi siqalise ke ihlobo ake senze umkhuleko. Baba osezulwini, ngalithuba nesisifundo awubusisa abantwana bakho bonke esifinyelela kubona nami ngendlela yodwa usebenze ngami wakho umsazi emhlabeni ngoJesu uqinisa wakhiwe inkolo yethu izwe phakathi siyathandaza. Amen. Sibuka isihlokwana ke simnandi kakhulu, sifundo 3, sifundo esithi the everlasting covenant, la kuqama khona ukuthi lesifundo esiphakade ivangeli eliphakade elikusambulo 14 verse 6 ke 12. Indimana yethu ibeke lapha Genesis 17 verse 7, la ithi khona uNkulunkulu uzokwakha phakathi kwami nani isivumelwano nezalo yenu emva kwenu siphakade isubelelo lesi wangibe uNkulunkulu wenu nina ke nibe abami nezalo yenu ibe ngeyami. Lapha sithola nje ukuthi uNkulunkulu uyasitshela njengoba ingelosi yokuqala kusambulo 46 imemezela ukuthi ivangeli eliphakade yayindize ukuthi nezulu lishumayela eliphakade kubo bonke abantu abakhile emhlabeni okuyizizwe nezinhlanga nezilimi nabantu. Qaphele ukuthi leli vangeli eliphakade ivangeli elizoba khona nelikhona okumele sonke isikhathi laleli khona futhi lithenjiswe nguKristu ngaphambi kokuba umhlaba uze ube ngoqalayo kuThithu 1 verse 2. Ngakho ke kuyavela lapho ukuthi ngeBhayibheli likhuluma ngazi ikhathi zevangeli eliphakade njengoba kwashiwo kuGenesis 17 verse 7, Isaiah 24 verse 5, Ezekiel 16 verse 60, Deuteronomy 13 verse 20. Amavesi lawa aphinda umyalezo onjalo. And then ke ingqikithi yonke ithi nje ke ivangeli eliphakade ilona ke ivangeli losindiso esingalifanelanga thina njengabantu, futhi akekho into esingayenza kuba silithole ngokwethu. Okwethu kusabela kolwakhe uthando nasimthande ngenhliziyo yethu yonke, phefumulo wethu wonke, ingqondo yethu yonke nangamandla ethu onke, esho uMark 12 verse 8. Ukumthanda ke uNkulunkulu kuzobonakaliswa ngokuhlonipha nokugcina imiyalo yakhe asibekele yona. And then ke ukumthanda ke uNkulunkulu ikona ke esizokujuba seshilo no 1 John 5 verse 3. Leli viki sibuka nje indaba yesivumelwano njengoba igcizelelo kuncwadi kaDeuteronomy okuyincwadi uqobo layo ezinikezwe igama elincwadi yesivumelwano, lapho uzobonala khona kuNkulunkulu enza khona isivumelwano hayi kuphela nobaba bama-Israyeli but namaqobo lawo Israyeli ngesikhathi sikaMoses ekuqaleni kohambo babephuma ezweni lesethembiso. There is a covenant eSinai, babezongena ezweni lesithembiso. There's a reminder of that covenant ekhona phakathi kwabo the Israelites, abantu abaphilayo hayi kuphela sebalala okhokho babo. And so leyo nto siyitholayo la ibalulekile. And then the covenant and the gospel, lasibona khona ukuthi kuyinto eyodwa lokhu ivangeli lesivumelwano, njengoba lonke iBhayibheli likhuluma ngesivumelwano nevangeli okubonakala kuyinto eqhamuka into inye. Ngakho ke umqondo wesivumelwano ke bakithi uqhamuke ngaphambi kube khona isizwe sika-Israyeli, iyakhulazi sikaNowa isivumelwano, kwaphinda futhi nangaphambili kokuba abekhona u-Israyeli lese senziwe-ke nabo yise ngaphambili. uNkulunkulu eba nokuxhumana okuhle labantwana bakhe njengoba kuqalela koyise babo okhokho babo phela. And then ngisola futhi ukuthi uNkulunkulu ukhulumile ukuthi isizini seqiniso sesivumelwaneni nevangeli lakhe elisindisayo ngokukholwa kuphela. Nayo into esiyitholayo, uNkulunkulu nesivumela nathi unosindiso olungomusa olungokukholwa kuphela, ongekho nto thina esifanele uba ngayo singasindiswa, kodwa umsa kaNkulunkulu kuphela owanele uba singasindiswa. Genesis 12 verse 1 kuya ku3, 15 5 kuya ku18, nabaseRoma 4 verse 1 kuya ku5. Kubekwa ubaba Abraham njengomuntu owathi wakholwa kuNkulunkulu kwase kubalelwa kuyena ukuthi kungulunga. Ingekho into ayenzile phambi kaNkulunkulu ukuba imenza afaneleke kuphela ukukholwa kuNkulunkulu akwenzayo nokuhamba ngendlela kaNkulunkulu
okwenza uNkulunkulu abesethi le ndoda ilungile. Ngithanda-ke ukuthobeka kakhulu leyo ndawana, angilungile nami, kodwa uma ngikholwa kuNkulunkulu, uNkulunkulu uthi ngilungile, nawe uma ukholwa, nathi uma sikholwa sibe ngabalungile ngenxa yokukholwa. Ngakho u-Abraham wakholwa kuNkulunkulu, wakholwa izethembiso ezenziwe kuyena uNkulunkulu ngalokho alokuziswa ngokukholwa. Lesi sivezelo-ke siyaveza-ke ukuthi kwangewona umusa oshibhile. U-Abraham kwakumele naye athembeke ohlangothini lwakhe njengoba enza ukuhlonipha lokho kubonakala kuGenesis 22 entabeni yaseMoriya, la abona khona intando kaNkulunkulu makasidele kuyo yenziwe, ahloniphe uNkulunkulu kunokusicabangela yena abesenza izinto ezingama-shortcut uNkulunkulu angayifunile. La sithola futhi ukuthi ngokukholwa u-Abraham wabalula ukuthi ulungile njengoba esho Romans 4:5 uPawulos esibekela. Ngakho-ke iminyaka ngeminyaka eyizinkulungwane siyedlule, kodwa uPawulu uzobeka u-Abraham njengesibonelo sethu sesivumelwano nesithembiso esenziwe uNkulunkulu nabantu bakhe. Ngisengathi-ke uma ngibuka leso isifundo esihle ukuthi thina ngempela asiqale phansi isondo lihambe kabusha, kodwa lidala lisondo lihamba indlela. Sibuka uNkulunkulu wesivumelwano oyena othatha kuqala igxathu to covenant with us, not thina noNkulunkulu. But once salalela uNkulunkulu, then sesi-establisheka naye i-covenant ehlakaniphile. uGalatians 3:6 uyasitshela bemezela into efanayo eBhayibhelini uPawulu, leyo yabe ikhulunywa kuGenesis 15:6. U-Abraham ukholo lwakhe libonakala luwukholo olumeza abalelwe kuye kulunga. Ngakho-ke sithola ukuthi kusukela khona le emuva kwenziwa kuqala no-Abraham isivumelwano nesizwe sakhe esabusiswa kuye, nezo zonke nenzalo yakhe yabusiswa kuyena. Galatians 3:8 and 9. Le covenant siyithola-ke yenziwa nabo bonke abantu, hayi kuphela amaJuda nabezizwe imbala. Ngakho-ke bonke abakholwayo, Galatia 3:6, bangena kule nkolo yesivumelwano yevangeli eliphakade, balungiswe ngokukholwa, hayi ngemisebenzi yomthetho, kodwa futhi banomthwalo wokuhlonipha umthetho kaNkulunkulu, bawulalele. Nanso into ebalulekile kimina-ke ngithe wangibheka ukuthi leyo ivangeli elicacile, clear gospel, ukuthi asisindiswa ngomthetho, kodwa mase sisindisiwe sigcina umthetho kaNkulunkulu ngenxa yothando simthanda ngalo lo sindisileyo. And then-ke siyathola futhi uJeremiya naye uma ekhuluma ngesivumelwano esisha, ukhuluma kwingqikithi yomthetho, la ethi khona ngiyawuloba imithetho yami phakathi nenhliziyo zama-Israyeli, bese bekwazi ukuthi ngiyibhale engqondweni yabo, ngiyibhale enhliziyweni zabo, bese ngiba uNkulunkulu kubo, bona babe ngabantu bami. Jeremiya 31:33. Lokho kuveza-ke ulimi oseluqhubekile kusukela emuva encwadini kaLeviticus, lathi khona uNkulunkulu ngiyawuhamba phakathi kwabo, ngiwuNkulunkulu, bona babe ngabantu bami. Leviticus 26:12. Uma ngifika nje lapho ukuthi angiphoze kancane, ngibona i-incarnation iqala ibonakala even kwi-Old Testament, even before Messiah azoba Emmanuel lakhe phakathi kwethu. Sibona uNkulunkulu ehamba phakathi kwakhe, beba ngabantu bakhe, naye eba uNkulunkulu wabo. Ngakho-ke umbuzo uthi ngakubeke le mithetho kaNkulunkulu esiyitfundayo nevangeli ngihlangana kanjani-ke kahle nomlayezo wengilosi ey'ntathu, Isangoma 14. Ngithe kokubili lokhu-ke kuyivangeli eliphakade, kwi-agreement noma kwi-covenant between uNkulunkulu nabantwana bakhe. Wonke umuntu okholwa ngalolu hlobo engesiyena umJuda noma yiluphi uhlanga, namaJuda included, bawakwazi babe noNkulunkulu, babe ngabantu azogcina umthetho wakhe, babalekele noPawulu Silo kanye nokuhlala eBhabhiloni, ngoba iBhabhiloni yabhujiswa ekugcineni. Lokho ngingakusho kafushane. Masibheka la sifuna no-Israyeli, sola ukuthi uNkulunkulu akukho Israyeli okuhle akwenzile, umusa nje kuphela kaNkulunkulu okuwona owenza u-Israyeli atholakale emukeleka futhi ehla phakathi kwakho konke ifa ley'thembiso uJehova ayithembisa kudala. Ukuthi uNkulunkulu akona ukulunga kwenu nokuqotho benu ukuba nginikele lizwe ningene kulona, kodwa ngobuthakathaka nobuba lezi zizwe uJehova uNkulunkulu eyikhipha phambi kwenu ukuba agcwalise izwi lakhe, alithembisa, alifungela koyihlo yabala kwa-Abraham no-Isaac noJakobe. Nomzahluko 9:3 no-29:27. Lapha-ke lamavesi nje abonisa uNkulunkulu
ogcwalisa izethembiso asuke eyibekile, noma ngabe singathembekanga thina kodwa uNkulunkulu athembeka kuthina. Asikhuthaza ukuthi singathembeki kodwa sikhuthaza ukuthi sithembe nathi kuNkulunkulu othembekile kithi. And then okunye kubalulekileyo la ukuthi indaba yesivumelwano ivela-ke ingeyomusa kaNkulunkulu nabantu bakhe, uNkulunkulu ebasebenza nanxa bengalungile phambi kobuso bakhe. And okumele sikhumbuleke nathi ukuthi uNkulunkulu wenza isithembiso, thina okwethu ngomsa wakhe asukwazi ukumukela isithembiso sakhe, noma sesiphila ey'khathini ey'semva kakhulu kuney'khathi enza ngazo uNkulunkulu lama-promises nabantwana bakhe bangaphambili. uMoses-ke naye udelela abantwana bakaNkulunkulu ebatshengisa ukuthi babantwana besivumelwano noNkulunkulu, okuyisona esibenza babe ngabantu besithembiso kaNkulunkulu esasenziwe kokhokho babo ngaphambilini. Ngiwathandela kakhulu amazwi ka-Exodus 2:24 ukuthi wakhala u-Israyeli, uNkulunkulu akuzwa ukukhala kwakhe, wakhumbula iy'thembiso azenze ngaphambili. Laphana ku-Exodus 6:8 uNkulunkulu simbona ebangenisa ezweni lesithembiso njengoba wayethembisile, kanti ku-26:42 kuLevi sibona ekhumbula isivumelwano asenze no-Abraham, no-Isaac noJakobe. Okusho ukuthi namhlanje nathi kufuneka sibheke emuva, ngizalwa umkhulu owayekholwa, nobaba awayekholwa nami ngiyakholwa. Mhlawumbe kukhona nje uNkulunkulu akubeka komkhulu okwizivumelwano nakobaba, engicela kukhumule nakimi mase ngibheda akhumbule ukukholwa kamkhulu, ukukholwa kababa, mhlawumbe angenzela umusa. Khona siyazi ukuthi ukukholwa komunye kumsindisa omunye, kodwa-ke i-agreement noNkulunkulu nabaphambilini yenza ngabakhohlwa laba bayenzalo yabo, laba bathe bamkhonza ngaphambili. I wish ukuthi inkolo kamkhulu ingahlala iqinile kimi, inkolo kababa nakuba ihlala iqinile sonke isikhathi. Angikhululeke nami uNkulunkulu njengoba ekhulula ama-Israyeli kuleso simo leso ayigxobeke kusona ebugqilini baseGibhithe. Yileyo nto-ke esiyifumanayo la ukuthi eSinayi uJehova wenza isivumelwano nabantwana bakwa-Israyeli ngokusemthethweni, wasiqinisa ku-Exodus 20 esiyisona esisizinda sevangeli esivumelwano sakhe nemithetho yakhe uNkulunkulu, imiyalelo yakhe eyishumi, eyenza ukuthi masibize ukuthi sihloniphe namhlanje njengoba uNkulunkulu esiveza kuthina ukuthi ngayo kuba khona ubuhlobo obuphilileyo bokuba singabahlongoyo bakhe, ivangeli lihlengile. Ngakho-ke asihloniphe uThixo kaNkulunkulu, noma imithetho kaNkulunkulu elotshwe emandulo kumele siyigcine enhliziyweni zethu, ilotshwe khona ibe yingxenye yesivumelwano saqiniswa eSinayi. Ilawo mazwi nje engiwathandayo namhlanje njengoJehova engasisiza. Masiqhubekela phambili sithola isigaba esithi incwadi yesivumelwano. Incwadi yesivumelwano ekaDuteronomi, le ncwadi iyona okutheni noma igama elesivumelwano sigcwele iBhayibheli lonke, kodwa leseliqhamuka kaningi kule ncwadi yazi iqobo layo kuthiwa incwadi yesivumelwano. Kule ncwadi-ke isivumelwano sikaNkulunkulu nabantwana bakhe, uBerith ngegama lesiHebheru, lichaza ubudlelwano uThixo anabo nabantwana bakhe obufumaneka kulo lonke iBhayibheli njengelizwi eliqamile kwincwadi yaDuteronomi, incwadi enikezwa igama elithi incwadi yesivumelwano. Ngithe mangibheka uchapter 5 uverse 1 21 Deuteronomy, ngabona imithetho eyishumi ibhalwe kahle ngendlela ezwakalayo neqondile. But before le mithetho kaNkulunkulu ilotshwe langaphambi bakuphele umthetho wesine wesabatha, uJehova kule ncwadi yabakhumbuza ukuthi kade beqhelezekile eGibhithe wabakhulula, ingakho ebayala bagcina imithetho yakhe ngokukhulu ukucophelela ngoba bakhululwe uyena. Nalo suku lwesabatha balugcine bona nabo bonke abasendlini nempahla yabo nezisebenzi zabantwana babo, ngoba uNkulunkulu kukhona abenzele khona ngesikhathi singaphambili ebakhulu ebugqileni akade benabo eGibhithe ngenxa yenkululeko asebenayo, sebenamandla okugcina imithetho kaNkulunkulu njengoba uNkulunkulu eyibekile. Lokho esikufumanile la kucacile engikuthandileyo. Okusemqoka kakhulu nje ukuthi asithi isikhathi bephumile eGibhithe ama-Israyeli, uNkulunkulu wakhala besivumelwano eSinayi ngaphambi kokuba bazongena ezweni lesethembiso. Iminyaka ewu-40 yokuduka nokuzula kwabo ihamba nesithembiso kaNkulunkulu lesi ayisibeke eGenesis 12 verse 7 and 12 verse 25, sokuthi uMoses uyobahola baze bangene eKhenani, kodwa okukhulu kakhulu ugcina imithetho kaNkulunkulu eyishumi egcizelelwe kakhulu lapha kusahluko lesiDuteronomi, isahluko sesihlanu. Ngempela kuNkulunkulu uyena ofeza izithembiso zakhe nezivumelwano zakhe, uyena obanikeza umthwalo ukuthi bathembeke nabo ohlangothini lwabo ukuze bakwazi ukuba uNkulunkulu bakhuluma inkulumo eyodwa,
ukuthi bagcine isivumelwano phakathi kwabo noNkulunkulu. eSinayi uma bephuma eGibhithe banika umthetho kaNkulunkulu eyisivumelwano babezongena eKhenani eMowabi, bayakhunjuzwa ngalokho uNkulunkulu ayebayizele khona ngesikhathi esiphambili. Hayi nje kuphela koyise kodwa even bona qobo labo bezela philayo banikezwa i-reminder ngalokho uNkulunkulu akwenzele bona. Ngakho-ke ngaphambi kweyisekelo zomhlaba ubaba nondodana babambana ngezandla bangena kwisivumelwano sokuthi uma behlulwa abantu uSathane, uJesu uyoba uyena ozokwazi ukuzotha abahlangule abeyisiqiniseko sokuhlangulwa kwesizwe. Esho uMam White, of Ages, ikhasi 834. Deuteronomy 5 verse 3 uyasitshela-ke la ukuthi uNkulunkulu wabapha a fresh covenant, not only abayizwe ngendaba kokhokho kodwa abayizwa besaphila uyayiphinda uMose before bangene eKhenani. Ulokhu inezelo ophilayo nansi covenant phakathi kwenu noNkulunkulu. Ilokho-ke okusemqoka lesikuthola ukuthi uMoses wayigcizelela kakhulu ukuthi bangalahleki endleleni, they are still the covenant people of God. And then uMoses uyabatshela futhi ukuthi this is the only way yoba bangamesaphi phambi kaNkulunkulu esizweni esisha, begeze esezokubi ngaphambili, banomthwalo wokuthi bahloniphe ingxenye yabo mthetho kaNkulunkulu. Namhlanje kuNkulunkulu usakhuluma ukuthi namuhla ake sikhumbule isibonelo sethu kanye naye. Yilawo nto engithanda ukuyigcizelela namhlanje. Abantwana abakhethileyo bakaNkulunkulu, his special people, ama-Israyeli, wawakhetha uThixo phakathi kwezizwe zonke, wakhetha phakathi kwabantu abajulile ebehedenini nasekuze noNkulunkulu abangaphezu koNkulunkulu oyedwa, kanye nokwenza izinto ezimbi nje zesono. Wakwazi uJehova ukuthi abalekelele phakathi kwabo khona nokusacrifice imhletshelo yey'ngane zabo, isikele libi kangaka lelo. Kodwa umsa kaNkulunkulu wabonakaliswa ukuthi isisu sakhe sakhethwa ukuba sizokhonza uNkulunkulu phakathi kwezizwe ezingamkhonziyo uNkulunkulu, ezenza wonke amanyala omhlaba ongawacabanga. Deuteronomy 18 verse 9. Ngenxa yokuba uNkulunkulu ebabizile njengesizwe sakhe esikhethekileyo, uyabanikeza futhi uba bangene esivumelwaneni esikhethekile, bafakazelwe emhlabeni ukuthi bona bakhonza uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Ibona kuphela abazi lo uNkulunkulu phakathi kwabantu besizwe. Njengabantwana bakhe abakhethekileyo kumele bagcine umthetho kaNkulunkulu ngokukhulu ukucophelela, baphinde futhi bahambe ngendlela zakhe uJehova, bagcine uyalo kaNkulunkulu okumele namhlanje nathi esinikezwe wona njengoba esho Deuteronomy 26:16-19 uma ngiqamulela nje kafushane. Ngakho-ke asike isikhathi sokulibazisa lokhu masikwenze namhlanje kusathiwa namuhla asize kuNkulunkulu, sikhumbule uba noNkulunkulu phakathi kwethu khona into ekhona esivumelwano, khona ubudlelwano kumele buqiniswe ngokuhlonipha uhlangothini lwethu, azi uNkulunkulu abusise asigcine nalesikhathi esiphila kusona esibucayi nesisibi kakhulu songamkhozi ngendlela eyiyona uNkulunkulu. Lapha sibona-ke iminyeke imifanekiso-ke uNkulunkulu ngeBhayibheli lonke nabafundi beBhayibheli bayavuma ukuthi u-Israyeli waseqhathanisa ivumelwano azenze noNkulunkulu lezenziwe phakathi kwezizwe noma imibuso. Kulungile-ke lokho ngoba phela uNkulunkulu ufuna enze into abazoyi-understanda, kodwa okukhulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu esake isivumelwano nabantwana bakhe siyisivumelwano esithinta iy'nhlangothi ezimbili okumele zibambisane. Lezi iy'nhlangothi kungafani nesiqandayo nje senziwa ngabantu esifomali. Lesi masishise siphuphume uthando ngoba uThixo engumniki womthetho okumele abakhe bamhloniphe. Gcina imithetho yakhe njengoba uNkulunkulu ebekile encwadini zakhe ezingcwele. Khona i-covenant between ama-Israyeli naye uNkulunkulu okumele bayibambe le dimension sonke isikhathi. UDeuteronomy 8 verse 5 sithola uNkulunkulu eveza ubaba bakhe ukuthi njengoba ubaba ikhuza indodana, nami ngiyanikhuza abantwana bami. Deuteronomy 14 verse 1 uThixo ngingayisiki ngenxa yabafileyo. 32 verse 6 and 18-20 uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi uyena usizalile, yena oyedwala. Ngakho-ke uma singenzi kahle abalungela ukuthi asipanishe futhi unawo ngenxa yokuba sihloboka kuye aphelele ubuso bethu asifulathele, ubuso wakhe asifulathele. Asingenzi-ke lokho njengoba simcasula ngakho, njengoba singabantwana bakaNkulunkulu abangamelanga ukulibala ezinye imithombo ey'fanekisayo. U4 verse 20 uthi uNkulunkulu basindise emlilweni wobugqili baseGibhithe. 32 verse 9 waphinda futhi uNkulunkulu wathi abantu bakhe abakhethekile
ingxenye yakhe ifa lakhe. uJakobe uyifa likaJehova. Ngakho-ke ngifisa ukusho ukuthi umqondo uNkulunkulu awubekayo owomndeni. Umndeni kumele ngabe-ke uyezwana, ubambene, kuba uJehova ubekugcina imithetho yakhe ibe nobuhlobo obukhulu. uNkulunkulu ufuna ubuhlobo obukhona phakathi kwakhe naye, kube ubuhlobo bomndeni njengoba umndeni usuke ubambene. But today we know ukuthi umndeni ihlakazeke kangakanani, ayisezwana, ayisakhulumisana. OMaria ababili uJesu ukhuluma nabo ukuthi abatshela abafowabo babohlala naye eGalile, ngoba uJesu nabamkhonzayo ubanike igama elikhulu lokuthi babafowabo, ngoba isimo somndeni uJehova afuna ukuba sibe khona between nabantwana bakhe. uThixo ngithe ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu uma ngibonisa ubudlelwano bezileyo phakathi kwethu singabantu uNkulunkulu, uvumelano obugxile emseni nesithandweni lakhe uNkulunkulu esingazathi abantu selifanele. Sesigoqa-ke isifundo sethu, sesigoqa ngalomcabango ukuthi umoya obugqila uba nosimo sobungozi uma thina abantu sesizophila ngokomthetho, legal religion. Inkolo yethu isithanda uba legalized, and then-ke lokhu kuba yinto-ke esiphazamisayo nathi ngoba sesigcina eyakhe imithetho ngey'khwepha zethu nangamandla ethu. Kodwa-ke likhona ithemba lokuthi phansi kwe-covenant ka-Abraham ne-covenant yomusa, ukukholwa kuKristu Jesu, thina sesingaba ngabantu no-Abraham afana naye, njengabantu abanethemba, njengoba naye wayenethemba u-Abraham ngesikhathi esiphambili. Sibheke kuJesu, umqalisi nomfezi wokukholwa kwethu. Ngakho-ke ngaphambi kusekelwe umhlaba, ubaba nondodana bayangenisa ubumelwaneni sokuhlenga umhlaba uma umuntu enqotshwa uSathane. Babambana ngezandla ngokuzothi bafungelana ukuthi uyoba isiqiniseko sokuhlanga kwesintu uJesu Kristu. Kuthiwa lesi sifungo sakhe-ke sagqaliseka ngenkathi ethi-ke kuphelile, ememeza esiphambanweni, etshela ubaba uyise ukuthi usekufezileke lokho akwathembisa ngenkathi uvumelana naye before umhlaba usekelwe, ukuthi usenza intando kababa emhlabeni. Uma intando kababa seyiphelelisiwe nomsebenzi wakhe seyiphelelisiwe emhlabeni, uyathanda ukuba labo abahlengwe nguye babe lapho naye ekhona. Inkosi ibuseke isifundo sethu uma sesigoqa namhlanje ngegama likaJesu. Kukonke nje bazalwane, singabantu besivumelwano phakathi noNkulunkulu, singabantu abakhethiwe, singabantu abesizwe singcwele. Asibuyele kulobo bungcwele bukaNkulunkulu, sibambe i-holy line, singathathi holy line lesikhathi samanje. Ngicela egameni likaJesu konke lokhu asihawukele uThixo, asibusise ngoJesu ephakathi, asikhuleke baba osezulwini. Ngena nathi siboneleni kabusha mase sonile Nkosi, sikhumbuze sibuyele sivumelane nawe. Sizwile ukuthi okukhulu okukhalelayo ukuthi unesihawu, ufuna sigcine kumiyela yakho njengoba Nkosi isha. Lokhona-ke lowodwa kwesinye isikhathi okuba nzima ukugcina ngenxa yesono noma impilo noma imithatha. Usifundise Nkosi igcina yonke, sicela kubuyela kuwena Jesu kusenamhlanje, uze Nkosi usikhumbule nathi emseni. Siyabonga ukuthi uIsrayeli wamhawukela, ngekho nto enhle ayenzile, nathi sihawukele futhi lakho igama, siyakhuleka. Ngakho konke esiyenzile kodwa ngokukholwa nje kuwe, sicela Nkosi yami usibusele lekhethekile, usivikele kuwena okukhona emhlabeni, kuhlubukeni okukhona emhlabeni, ukuduka okukhona ezweni. Sicela ukuyiqonda indlela yakho yesivumelwano yomusa nothando ukuze kube siyasindiswa ngoJesu, siyakhuleka manje naphakade. Amen.